Uvaženi član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedniče Stranke demokratske akcije gospodine Bakir Izetbegoviću, uvažena profesorice doktorice Sevija Izetbegović, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i potpredsjedniče Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine gospodine Dimitar Zvidiću, potpredsjedniče Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine i predsjedniče kantonalnog odbora SDA Sarajevo, gospodine Asime Sarajliću, članovi glavnog odbora Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine, članovi predsjedništva Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine, cijenjeni zastupnici u državnom i federalnom parlamentu, premijer Federacije gospodine Fadile Novačiću, ministru Vlade Federacije, članovi kantonalnog odbora SDA Sarajevo, članovi izvršnog kantonalnog odbora SDA Sarajevo, zastupnici u kantonalnoj skupštini, premijeru kantona gospodine Elmedine Konankoviću, ministri u kantonalnoj vladi, gradonačelniče Sarajeva gospodina Buha Skaka, potpredsjednici i članovi općinskih odbora, vijećnici općinskih vijeća, općinski načelnici, direktori javnih ustanova i privrednici, članovi i simpatizeri stranke, cijenjeni gosti i svi prisutni. Assalamu alaikum i dobroveče u ime općinskih odbora Stranke demokratske akcije Iliđa i organizatora večerašnjeg druženja kantonalnog odbora SDA. Dobrodošli na tematsku skupštinu kantonalne organizacije Stranke demokratske akcije Sarajevo, na kojoj će biti govora o aktualnoj političkoj situaciji u našoj domovini Bosni i Hercegovini. Prije nego što počnemo sa obraćanjem visokih zvaničnika stranke, pozivam vas da svi zajedno odamo počast svim šehidima i palim borcima Iliđe kao i cijele Bosne i Hercegovine, prvom predsjedniku države Bosne i Hercegovine Rahmeti Ali Izetbegoviću, predsjedniku SDA Rahmeti Sulejmanu Krihiću, našem rahmetli načelniku Amiru Čenanoviću, počast dodajemo učenjem Fatihe i Nutu Žuđu.